aha mubona ni Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abanyamurenge ndetse n'abakongomani bavuga ibiri Kinyarwanda bagera ku bihumbi 4 bateraniye bagakora imyigaragambyo ikomeye cyane. Imyigaragambyo yabereye i Washington DC ku nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bagaragaje ibyifuzo byabo nk'abanyamurenge ndetse n'abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda bakandamizwa ndetse bakomeje no kwicwa mu buryo bugiye bukomeye cyane. Ibi rero bikaba byabereye Washington DC, twa tugiye gukurikirana tukareba uko byari bimeze mu kurikirane hano kuri Pilot TV, ubundi murebe uko byari bimeze. Wari umunsi w'agatangaza, umunsi ukomeye cyane wo kwereka abanyamerika, wo kwereka abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika ndetse n'abaturage ba Amerika bose muri rusange n'isi yose, kubereka uko bafite agahinda, uko abaye, uko Tshisekedi na Sebarundi cyangwa Ndayishimiye bakomeje kugenda batuma ubuzima bwabo n'imiryango yabo ikomeza kuba mibi ku buryo bukomeye cyane. Reka dukomeze tureba uko byari byifashe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. D'aujourd'hui, les Banyamulenge et les Tutsis en général au Congo se rassemblent à Washington pour dénoncer les massacres qui Tshisekedi est en train de tuer. Il tue les Tutsis congolais, les Banyamulenge. Il doit stopper. C'est le message. Ce sont des milliers. Il y a des milliers de personnes sont là. Je vais vous montrer des images. Ils dénoncent les massacres contre les Banyamulenge et les Tutsis. Tshisekedi doit arrêter ça. Merci papa. Oui, nous me vendons. Salut maître. Salut.
must go. Must go. Justice. Justice. Must go. Must go. We need justice! Let's go! Hanyuma rero